И на сцену выходит замечательная певица, героиня, можно сказать. Кто? Наира Рахманова. Она исполнит народную песню без аккомпанемента акапелла. Второе произведение будет свадебное. Встречайте. Наира Рахманова. Дидеcan kanvaziri kava perişan Vilera na pangaralas de jugadai pangan Didecan kanvaziri kava perişan Vilera na pangaralas de jugadai pangan Sağ güzel yardın aşkı hatna bacan dağam Sağ güzel yardın aşkı hatna bacan dağam Amgala çiri dünyada yadide çan Amgala çiri dünyada yadide çan Dide can aziz dedem Dide can masa dedem Dide can aziz dedem Dide can masa dede Teye ihtiyar teye Zazi can kurbanıyım ziyadin reke Hey Yad fiday ki zakat dair Yadin hilalamaz Yad fiday ki zakat dair Yadin hilalamaz Yarık feda gali sahip İhtilatik filgalamaz Yarık feda gali sahip İhtilatik filgalamaz Dağda var marayavun Yarikin hiyayavun Aşkı digatan Vay ziman idin saçan yavun Dağda var marayavun Yarikin hiyayavun Aşkı digatan Vay ziman idin saçan yavun. Спасибо всем огромное, всех с праздником, всех благ, всего самого наилучшего.
чисас. Арзуман. Ваши аплодисменты. Встречайте. Ассаламу алейкум. Спасибо, Арзуман. А сейчас на сцене ансамбль народного танца «Кавказ Дэнс». Парная лезгинка. Встречаем!